Putovanje kroz digitalni svet naziv je radnih listova za predškolski uzrast koju je napravila Bojana Stanković sa željom da smarti i sejfi budu vodiči kroz taj svet za koji smo mislili da je i dalje mislimo da je baš fenomenalno da nam deca budu obrazovana u tom smislu, ali kako da budu bezbedna. Bojana Stanković je moja gošća jutros. Da budete, Bojana. Hvala što ste tu. Upoznali su vas gledalci kao mladu ženu koja se bavi vrtićima. Mislim da ima godinu dana kako smo pričali od prilike. Koja je bila promocija knjige koja je Da, ali imamo pojačanje jutros i to kakvo. Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dolazi nam Emina Beković. Emina, vi ste odgovorni za funkcionisanje broja 19833. Možda da krenemo od toga. Je li sad neko od operatera na tom broju? Tako je, znači Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, osnovan pre 6 godina i tu su trenutno od pola 8 svaki dan do pola 4 edukatori koji se naravno javljaju na telefon i pomažu deci, roditeljima, nastavnicima kako pravilno i bezbedno da koriste digitalne tehnologije ili da prijave digitalno nasilje. Ko razgovara sa decom? Ko su ljudi koji su sa druge strane? Da, tu su, imamo edukatore raznih profesija u smislu da su tu i pravnici i psiholozi, tako da u svakom slučaju mi smo povezani direktno sa nadležnim institucijama i sa policijom i sa tužilaštvom, odeljenjem za visokotehnološki kriminal i sve preko jedne aplikacije se prosleđuje određenoj instituciji na dalje rešavanje. Da li se javljaju deca sama ili se u njihovo ime javljaju roditelji? Pa, naše šestogodišnje iskustvo govori da se manje javljaju deca, a više se javljaju roditelji, bake i deke, da se posavetuju, da dobiju neku informaciju, da dobiju neku tehničku podršku, ali ono što smo primetili, nažalost, jeste da se deca javljaju samo ako imaju konkretan problem u smislu da su već žrtve digitalnog nasilja. Oni ne shvataju kad su zavisnici, kad im se dešava suptilno dugotrajno nasilje, nego baš kad bude ekstremna situacija. Kad bude neka ekstremna situacija i, nažalost, roditelji su ti koji poslednji saznaju. Tako da treba da se radi pre svega na edukaciji roditelja. I komunikaciji sa decom. I komunikaciji sa decom, da se razvije taj odnos poverenja, jer svako može da se desi da ga kontaktira i pedofil, da se nekom zloupotrebi fotografija, ali deca moraju to da kažu svojim roditeljima, da kažu nekoj odrasloj osobi od poverenja, jer ne mogu sami da reše taj problem. I odmah mi recite da bismo mogli Bojanu da pitamo kako se rešavaju neke od ovih situacija. Koja je najekstremnija situacija koju ste imali, koju ste upamtili? Anonimno? Pa to su, naravno, centar jeste anoniman, ali to su situacije ucena i pretnji od strane predatora, odnosno pedofila, gde se devojčice, dečaci dopisuju sa nekim svojim vršnjakom, a u stvari ispostavi se da je to odrasla osoba, gde naravno naivno se slikaju i onda krenu ucene i to su u stvari žrtve online seksualnog nasilja. Koliko je najmlađa žrtva? Bude po nekoliko meseci, znači to su deca od 10, 11, 12 godina. I dečaci i devojčice. Deca od 10 godina tako je, šalju svoje eksplicitne fotografije na kojima su nagi ili u seksualno izazovnim pozama i situacijama, a da roditelji koji sede u istoj prostoriji ili iza zida o tome nemaju pojma. I to se dešava, nemajte zabluda, skoro svoj našoj deci da i neko priđe. Da li će dece da odgovori, to možda baš i nije ili jeste toliko masovno? Sad ovako, pa deca nemaju iskustvo i nažalost odgovaraju. Oni prvi put žive svoj život, oni ne znaju kako da isprave ove greške. Ima dosta strahova. Naš institut EDEPA je u direktnoj saradnji sa Centrom za bezbednost dece na internetu i mi na nedeljnom nivou dobijemo informacija koji je broj i nažalost iz meseca u mesec sve veći broj dece mlađe školskog uzrasta koji se osmele da pozovu taj broj telefona i kao što kaže Emina, roditelji saznaju
poslednji. I Emina kada pitaju iz centra to dete zašto se ne obrati roditeljima, razlog bude jako jednostavan. Iz razloga imaju strah da im roditelji ne oduzmu taj telefon ili ne ugase internet. Da ih ne osude. Da ih ne osude i da im ne oduzmu. Iz tog razloga, sad došli smo na ideju ove godine, to su prvi didaktički materijali, to je radni list, putovanje kroz digitalni svet za predškolski uzrast. Došli smo na ideju da kreiramo radne listove kao potrebu, kao preventiva, da se deca predškolskog uzrasta, tačnije 6 godina, pripreme tokom cijele te školske godine uz pomoć vaspitača. Prvo vaspitač prolazi edukaciju kod nas kako bi znao na koji način da sprovodi radne listove, jer ima unutra jako interesantnih elemenata i zadataka prilagođene tom uzrastu. Postoji uputstvo za korištenje. To je za vaspitače. To je za vaspitače. Znači, radni listovi se ne nalaze u slobodnoj prodaju i neće se naći, jer su namenjeni zaista samo za predškolski uzrast, za vrtiće. Ideja da se kreiraju ti radni listovi, kažem, kao potreba baš ovih informacija koje dobijemo na nedeljnom nivou, da je sve više dece koje se osmele da pozovu taj broj telefona i da je sve više tog načina uznemiravanja digitalnim putem. Deca nemaju informacije. Svako dete kada krene u prvi razred ne mora dobiti odmah mobilni telefon u prvom razredu, ali od 1. do 4. dobiće ga. Dete i tada ne zna na koji način da koristi i kako da se zaštiti ukoliko dođe do neke vrste uznemiravanja putem digitalnih uređaja. Oni ne znaju ništa. Oni ne umeju da... Ne samo deca, ne znaju roditelji. Roditelji nemaju svest o tome. Roditelji tek dobiju svest kada dođe ali do onog najvećeg problema. Zavisnost uznemiravanja, mentalnog i emocionalnog problema gde ne može da pomogne ni jedna institucija. Roditelji se tek tada osmele da pozovu taj broj telefona. Iz tog razloga podižemo svest kod roditelja, kreirani su ovi radni listovi da se počne kao neka prededukacija, informacije detetu, da on vlada tim nekim korisnim informacijama, koga može da pozove i kome da se obrati ukoliko dobije neku uznemiravajuću poruku ili sadržaj. Oni ni ne znaju još uvek šta sve može da bude problematično i uznemiravajuće, ali evo mi sada otvaramo i naš telefon, ako neko hoće da pita, 3612-111. Neka su pitanja već stigla na Instagram, dakle Emina Beković, Ministarstvo u čijoj nadležnosti su i telekomunikacije, Bojana Stanković koja se bavi pedagogijom. Sad izvinjavam se, ovo nije možda vezano samo za decu, ali pita Ljiljana kako rešiti problem krađe identiteta i nemogućnosti gašenja naloga. Prijavili smo svim organima, ali mora isključivo pisana prijava sudu. Strah me je od pisanja prijave, pošto ne znam ko je ličnost koja je ukrala identitet. Ne znamo da li se odnosi na dete, evo i zaštitit ćemo ime gledateljke koja je postavila ovo pitanje. U svakom slučaju najbolje je pre svega se obratiti administratorima te društvene mreže. Znači Facebooku, Instagramu, gde god se desilo da je neko napravio lažni profil i tako dalje, i onda će se taj profil deaktivirati. Bez obzira na to da li je dete ili odrasla osoba. Da, u svakom slučaju mogu pozvati nas, mi ćemo korak po korak sprovesti roditelje ili bilo koga da to uradi. Što se tiče nadležnih organa, znate kako, i odeljenje, i tužilaštvo, i policija, kada je u pitanju krađa identiteta, uvek prioritet, verovatno, odnosno sigurna sam, daju kada su u pitanju deca, i to je sve po privatnoj tužbi. O tome se radi, znači mora se privatno podneti. To lice kad se utvrdi, ali nalog može da se ugasi. Da, ali to rade administratori društvenih mreža, ne naši organ. Tako je. Nešto gledateljki nije očigledno bilo dobro objašnjeno. Zovite 19833 da konkretno ovo razjasnite. Bojana, Mira nas pita da li će biti ovog vodiča na sajmu knjige. Da. Možda moći da se kupi na sajmu knjige. Ovo više moći će da se kupi, ali ovo, vi kažem, nije za roditelje, zato što je planirano da se radni list provodi tokom cijele jedne školske godine, jer ima unutra jako interesantnih materijala gde deca i seckaju i boje i crtaju, a vaspitač ih sprovodi. Radni list se sastoji od 3 segmenta. Prvi deo znači da deca upoznaju na kakav način, na koji način mogu da koriste konstruktivno određene digitalne uređaje. Drugi deo je kako deca da se zaštite njihovo zdravlje usled korišćenja. Svakako živimo u digitalnom dobu, deca će biti već u mlađem školskom uzrastu, prosto izložene nekoj vrsti ekrana, laptopa, kako god, zbog neke vrste edukacije, nadogradnje, kako da se zaštite. I treći, onaj najvažniji deo, to je bezbednost dece na internetu. Toliko je sada ta bezbednost dece na internetu na sličnom nivou kao bezbednost dece u saobraćaju. Juče smo dobili, Emina, na konferenciji jednu isto jako novu informaciju, da je na svetskom nivou u 1 minuti
2 prijave za uznemiravanje. Već to je samo seksualne, putem digitalne tehnologije. To je samo 2 prijave u 1 minutu na svetskom nivou dece koje se osmele. Prijave. A koliko slučajeva, mnogo više kao ledeni breg koji doživljavaju nasilja. I ona je još jedna informacija, Sanja, to je da smo prva zemlja u Evropi gde preko 80% dece koristi preko 6 sati u toku dana digitalne uređaje, izloženo ekranima. A Nemačka je 11%, oko nas 80%. Emina, ti će ti bolje reći. Koliko dnevno? Koriste, odnosno, to je uzrast od 9 do 12 godina, da preko 80% dece tog uzrasta, znači, su na laptopu, mobilnom telefonu ili pred ekranom kompjutera, a u Nemačkoj taj uzrast je u procentima samo 11%. Onda možete vidjeti koliko smo mi i jesmo na prvom mestu po korišćenju digitalnih tehnologija. Pa mi smo svuda gde su loše navike na prvom mestu u Evropi. Ako je pušenje, tu smo prvi. Ako je alkohol, tu smo prvi. Ako je droga među decom, tu smo prvi. Ako je internet među decom, eto i tu smo prvi. Dakle, može li neki negativan rekord da nas zaobiđe, opet zavisi mnogo od nas. Ta digitalna tehnologija nas je, kako bih rekla, iznenadila. Mi roditelji smo priučeni, mi nismo rasli uz to, deca nam rastu i prosto akcenat jeste na edukaciji roditelja, jer roditelj je prvi onaj koji treba da uputi dete u taj online svet. Kao kada ga uči da pređe ulicu, znači ne pušta ga sa 5 godina samog na ulici, tako isto ne može da mu preda uređaj, digitalni uređaj sa 5 godina i da mu kaže, evo, igraj se i tako dalje. Ali mi imamo situaciju da su i sami roditelji teški zavisnici od elektronike. Vi ćete u svakom kafiću i svakoj igraonici u Beogradu vidjeti dete koje se bori za pažnju roditelja koji su oboje u isto vreme na elektronici, majke koje snimaju selfije sa decom koje ne treba da budu uopšte na bilo koji način izložena, sasvim mala deca. I sad Bojana, mene interesuje kako se pedagoški, psihološki rešava zavisnost roditelja. Dakle, deca rade ono što deca vide. Tako je, deca uče od nas. Pa evo, ako ne postoji roditelj koji ne voli svoje dete, najveće greške, to uvijek spominjem, pravimo iz neznanja. Evo, ja pozivam sve roditelje, mi radimo inače edukacije po vrtićima i isto Emina ima mnoštvo informacija, ali to je ono krajnje ishod u školskom uzrastu šta se dogodi. Zato su kreirani radni listovi koji bi prvo vaspitači u predškolskom uzrastu, a onda i roditelji malo informisali decu kako da se zaštite, kako da koriste. Deca ne znaju, roditelji još manje znaju. Ali kada dođu na edukaciju, pogotovo roditelji školskog uzrasta, kod Emine osveste probleme kada im se jasno iznesu činjenice, naravno anonimne činjenice, sa problemima ne samo zavisnosti, ne samo tog uznemiravanja, nego koliko to sve utiče, stvara traume kod dece u njihovom daljem razvoju. Jer ipak to dete sutra treba da izraste u zdravu ličnost i da vodi neki svoj život. I sutra opet nekom svom detetu da prenosi neko znanje i da mu se posveti. Kada roditelji dobiju tako taj svež materijal koji je realan, dolazi do neke vrste oštećivanja. Dokle god nemaju informacije, oni ne znaju koliko je to opasno ne samo za školski uzrast, nego i za razvoj uzrasta, to je ovih malenih u jaslenom uzrastu. Koliko je tu isto jako opasna za razvoj njihovih kognitivnih sposobnosti, uopšte zdravlja i razvoj svih onih funkcija koje su potrebne da se razviju u tom jednogodišnjem, to je 7-godišnjem prvom životnom ciklusu deteta. Kada dobiju te informacije, jedino je putem osvešćivanja i realnim iznošenjem materijalima. Drugačije ne postoji. Možemo da pozovemo na sajam obrazovanja. Možemo, i 23. do 30. oktobra. Paralelno sa sajmom knjiga, to je taj sajam na koji vas pozivamo. Sajam obrazovanja i sajam knjiga 20. do 30. oktobra, hali 2. 23. do 30. 23. do 30. oktobra u hali 2 nivo C. Na štandu smo Institut EDEPA kao izdavači radnih listova i Centra za bezbednost dece na internetu. Biće i prezentacije radnih listova. Pozivamo vaspitače i direktore privatnih i državnih vrtića i roditelje i decu školskog uzrasta. Biće fenomenalno prikazane na video bimu baš te prezentacije za bezbednost dece na internetu. Problem je sad, Emina, što roditelji čak i ne znaju šta njihova deca rade. Postoji svaki put kad uhvatimo korak sa nekom mrežom i nekom novom pomavom, desi se novo. Dakle, beže nam ti globalni kreatori naših osjećanja i rizika. Mislili ste da je problem Facebook,
nije kad se pojavio Instagram, nije više Instagram kad se pojavio TikTok. Da li znate za mrežu Be Real i koliko je ona opasna? To je mreža na kojoj deca uglavnom i mladi, imaju obavezu da jednom dnevno postave sliku, obavezu, opominje ih aplikacija, da jednom dnevno postave sliku onoga što rade u tom trenutku. Mora da bude taj sekund. Posle da li je to kupatilo ili je, ne znam, lekarski pregled ili je presvlačenje ili je škola ili je šta god da je, u tom trenutku mora da se preostavi slika. Time oni daju fotografiju svog okruženja, svoju adresu, školu, stana, svega. Sve je dostupno svima. Šta da radimo? Pa, nažalost, roditelji nisu svesni toga. Mi ne znamo da deca to imaju. Ja znam roditelji sa svim mali dece koje su non stop na TikToku, ne znaju roditelji šta je TikTok. Tako je. Zato što roditelji misle da je to internet jedan virtualni svet, da je to jedna igračka, da je to jedna vrsta zabave, da se tu deca zabavljaju i da li je to tako je. Kako su oni, kako je moje dete sposobno na kompjuteru. Šta ono radi sa prstićima? Vidi kako zna da napravi selfie. A, na primer, preporuka američkih kanadskih pedijatara jeste da deca do 3. godine ne bi trebala prstićem da pipnu ekran, a kamoli da budu izloženi. A da ne pričamo 3. do 5. da je to samo pola sata dnevno. A u praksi, nažalost, to nije slučaj. Znači, brojne su opasnosti. Od malog uzrasta koji su u riziku da postanu zavisnici od video igrica, da imaju taj slučaj prekomerne upotrebe, koja takođe ima i kao i zavisnost negativne posledice i na psihički i na fizički razvoj deteta. Zatim kada budu bili konzumenti društvenih mreža, zloupotreba fotografija, kontakt od strane pedofila, dečija pornografija, ucene, pretnje, sexting, znači to je brojne su opasnosti. Ali to se roditelji sami rade, mame posebno. Tako je. Mi smo imali slučaj, zamislite da mama devojčici koja ima 8 godina, znači 2. razred, otvori Instagram. Znači, otvori detetu Instagram i pedofili se jave, počinju da šalju devojčici užasne snimke, eksplicitne fotografije, da dete doživljava traumu, vrisku i tako dalje. I majka nas zove šta da radi. Nije svesna da je sama dovela dete u tu vrstu opasnosti. Mami prvo izmeriti koeficijent inteligencije, a onda pozvati možda centar za socijalni rad. Ove tehnologije su dostupne svakome. I roditeljima koji imaju malo veći kapacitet, ali i onima koji nemaju, nažalost. Da, Bojana insistira stalno na edukaciji. Ja ne znam, Bojana, da li je edukacija dovoljna, jer smo mi toliko gladni i željni pažnje. Opet ponavljam, nažalost, zvuči diskriminišuće, ali mene optužuje da sam feminista, pa neka ide. I ovo, nažalost, uglavnom to majke rade. 95% slučajeva su majke koji izlažu. Nevladanje informacije. Edukujte ih koliko hoćete, ona će to raditi da pokažu. Ali bar samo zbog svog deteta, duše primjerom će dati da to tako treba, ali zbog svog deteta da ga zaštite. Samo kad smo radili istraživanje po osnovnim školama, da li znate samo 2% roditelja ima prisustvo i zna šta im dete radi na internetu. Ali može država da organizuje, izvinjavam se, recimo da 1 čas godišnje bude posvećen u svakoj školi, vrtići? Hoću da vam kažem, to mi radimo, edukacije u školama, svuda gde nazovu, to su besplatne edukacije, mi smo institucionalni mehanizam, ali prosto ne možemo svuda da stignemo. I kada radimo edukacije, deca su tu u školama, ali kada treba roditelji da dođu na edukaciju, to je problem. Roditelji često, retko dolazi na roditeljske, osim kad je neka... Ja nisam još doživjela od 100% odziva na roditeljski sastanak. A zamislite na ovu vrstu predavanja ili edukacije. Tu je problem. S druge strane, ovo što ste pomenuli da mame to radi. Šta je problem? Kada je u pitanju prekomerna upotreba interneta, odnosno zavisnost od video igrica, to su često tate koje sa decom igraju po ceo dan igrice, gde su navučeni i roditelji na tu vrstu zabave. Mame slike, tate igrice. I to sve posledice će biti vidljive za 5-10 godina. Malo i duže, da. Kažu da je uticaj na zdravlje, čak i pretpostavke da elektronika utiče na neke vrlo ozbiljne neurološke bolesti. Da ne pričam, da smo čuli i teorije i za autizam, i za multiplu sklerozu, i za razne druge bolesti, kada više povratka nema, nažalost, a vi samo hoćete da smirite dete, ali da, baš je super kad ga tako prikačite na uređaj i onda je nijedno. Imali smo slučaj, otac nam je ispričao svoju situaciju, njegovo dete je dobilo epilepsiju u 5. razredu.
što je jako retko, jer se to po rođenju. I izveštaj lekara bio da je jedan od uzroka agresivne videoigrice, gde otac kaže da mu je priznaje da mu od 5. godine da mali igra te pucačine, te videoigrice koje su agresivne. To su ti fleševi koji u stvari utiču, to ima na ovim američkim kanalima, postoji upozorenje. Bojana, dobili smo pitanje, nije direktno vezano za ovaj vodič, ali da li imaju pravo, jedan tata pita, Andrija se zove, da li imaju pravo vaspitači da slikaju, snimaju decu u vrtiću i da posle to stavljaju na društvene mreže? Ne, ukoliko to roditelji nisu dozvolili, kao što znate po većini drugih vrtića, kada se na Instagramu u korist vrtića da pokaže aktivnosti koje se rade u tom objektu, imate neke dečici gde se zamagli lice, znači po pravilu bi trebalo da se na sastancima roditeljskim roditelji pitaju da li može da se uopšte u korist reklamiranja tog vrtića postavi slika deteta kada se rade neke određene aktivnosti, a sad koliko sam razumela tata da je vaspitač postavljao neki privatni profil. Ne, naravno da je to zloupotreba ukoliko to roditelji nisu dozvolili. Dobro. Za kraj, hoću obe da vas pitam, koji je onako prvi savet? Sad pita režija naša kako se leči zavisnost. Čuli ste za to da je Drajzerova puna deca? Leči se kod lekara. Institut u Palmotiću, mi smo direktno povezani sa svim domovima zdravlja cele Srbije, baš zbog ovog problema. Da, s tim što je zavisnost od videoigrica od 2018. znači zvanična dijagnoza. Leči se isto kao što se leči zavisnost od alkohola, zavisnost od droge, zavisnost od kocke, s tim što, nažalost, problem je dete se mora vratiti u tu neku sredinu. Kad su u pitanju narkomani pa ga izolujete, to je u redu. Ali kako vratiti dete u sredinu da bude izolovano od digitalnih uređaja kada mi sa tim živimo? Pa možda da roditelji ne uzimaju digitalne uređaje. Da, ali prosto svi komuniciramo tako, to je postao sastavni deo našeg života. Ne možemo izolovati to dete, ni škole, ne možemo izolovati ni od društva i tako dalje. Zato je bitna prevencija, ne dozvoliti da se nađe dete u toj fazi, a to se ne postaje preko noći. Ni alkoholičar ne postaje tako što se popije jedna čašica. Zato, roditelji, molim vas, pravila. Od malih nogu pravila, deca vole pravila i kada imate neka pravila i dogovor u kući, onda sve ide normalno, umereno i nećete doći u situaciju da sa 16 godina vas neko lomi sve po kući zato što ste mu isključili internet. Odlično, bravo. Evo pitanje. Rade pita kako da sprečim agresivnost kod svog unuka kada mu uzmemo uređaj. Jako veliki problem, to izaziva tako je, to izaziva na mnogo visokom nivou tu vrstu agresivnosti i pasivnosti i ovo je sad upravo što je Mina rekla, jako svež slučaj gde se isto javila majka u centar i rekla je kako to da sprečim kod deteta kada sam mu oduzela, pošto nije poenta oduzeti, poenta je ovo o čemu sve pričam, u što mlađem uzrastu ih samo edukovati, naučiti i postaviti granice. Ako se desi taj agresivni ispred, kako to vi kao vaspitači rešavate? U vrtićima, ima reći u vrtićima, to je na malo nižem nivou. Može se desiti neka vrsta agresije, ali opet roditelji do 7. godine mogu da kontrolišu kod deteta koliko, čega, kako. Ali ako se to prepusti u tom najmlađem uzrastu, dolazi do ovoga u školskom uzrastu, gde roditelji nemaju više od 20% uticaja na uopšte korišćenje šta dete u toku dana radi. Tu je više okolina, škola utiče i kada napuni ovih 15-16 godina da je već uhvatilo te jedne vrsta zavisnosti, kada se godinama konzumira i bez toga zaista ne može. Dete stvarno bez toga ne može. Šta radite s detetom koji ima taj? U ovih 16 godina ovo već treba da se obrati klinici. Ovi mlađi? Ovi mlađi, opet kažemo, ako je školski uzrast, isto, znači, kao svaki psihoterapeut, oni gledaju dete do 18 godina. Izbjegavaju da rade te slučajeve. A šta će roditelji da rade? Ako se nešto sad akutno vriska, bacanje predmeta, napad... da vam kažem, moraju da izdrže. Znači, uvek kao ide 1, 2, 3, ali mora i služba. Znači, mora neka medicinska služba. Tu je takođe, zato roditelji moraju vode računa, jer vi ne možete sutra dete kada ima 14 godina. Kako vi fizički dete da odvedete kod lekara ako ono neće? Kako da ga sprečite da vas udari? Tako je. Tu kreće problem. Lako je kada dete ima 7-8 godina. Pa ga vi stavite u koli. A kako ćete dete ili dečaka od 14-15 godina? Jeste vi videli koliko smo mi u poslednje vreme imali
prebijanja, Prijave vršnjačko nasilje. zloupotreba, ne samo vršnjačko, nego da momci u naponu snage od neke 16. 17. do 30. 40. godine prebijaju svoje majke, babe, sestre. Mi imamo te slučaje. Evo, to. prekjuče me je zvala majka koja, kaže, on nasrće na mene. Pa da. Ja moram da pozovem policiju. I da bi on u pratnji policije ga odveli u institut za... Ali sad je to već oni krajnji slučaj, to je već sad ono krajnje kad je uhvatilo. Ajmo sad da pričamo o prevenciji. Eto, znači... Sve vreme smo pričali o prevenciji, ali evo došlo je do toga da se javilo više ljudi koji imaju konkretne probleme. Moramo sad da završimo za ovaj put. Ja bih jako volila da dođete kod nas možda već sledeće nedelje, ali je rano ujutru, pre nego što roditelji odu na posao, jer evo i to nam javljaju, kao zašto nismo sad pokrili tu populaciju. Evo hoćemo za neki dan ponovo pozvati i Bojanu i Eminu u goste. Posle sajma, evo. Možda kažemo koliko je bila izlaznost i koliko je bila zainteresovanost roditelja. Eto, to ćemo što preneti. I dođite na sajam, tu smo za svaku informaciju, za svaki savet, sve možete da pitate. Pojurite malo psihologiji i pedagogiji jednako kao što ćete eventualno da jurite ove zvezde i zvezdice koje baš zahvaljujući internetu prodaju svoja bezvredna, nazovi književna dela i žali Bože tog papira. Dakle, hajde da vidimo kako da pomognemo da nam deca budu malo zdravije.